Mea hupehea rā te Māori ka oti katoa ana ngā whakataunga tiriti o Waitangi, koe rā te pakirehua I pakirehua tia atu ai, ki te marea o Waitākere I ngā pō, I te hui whakapūmau I ngā pakihi Māori. Kai ngā miriona tāra te uarau tēnei kaupapa whakatū whare a Waikato Tainui. Ko ia tētahi o ngā tauira maha kua hua ake I ngā whakataunga tiriti. He oi ko te pātai I wānanga hia I tēnei hui. Ka pēhea rā tātou I muri ake I te whakataunga o ngā kreme tiriti katoa. If we can join all of the tribal assets into one, have an economic powerhouse that will be bigger and greater than all the banks, Pūtea combined, we take that to the world, we will get our Indigenous brothers and sisters alongside of us. He tau haua June McCabe ki ngā mahi whakatau kreme. Engari e mātau ana ia ki ngā mahi whakangao moni. 60% of our asset base is export orientated. It is about feeding the world. And I say, why don't we go and buy Tegel chicken? Ko ngai tahu tētahi atu o ngā iwi kua kaha ki te whakangao I ana moni ki roto I ngā momo umanga nui o te ao. Waru te kaupā henete ki ngā kamupene pai āhua pera me te kamupene o ngā Pākehā o Amerika me ki te endowment funds nui. Pupuri tonu ki te rua te kaupā henete kia wiro nei te whakaro o ngā mea Māori. Ko te kaupapa nui o te hui, ko te noho a te iwi Māori, a ngā tau e heke mai nei. Kia whakaro ka raru te Māori kia maroke kia pau aua Pūtea? Kao. Koina tetahi o ngā mea I kite au I roto I ngā iwi I tēnei wā, ka ta haere rātou I tau ākotanga. Kua uru ke ngā iwi maha ki roto I te ao pakihi no te mea kua tau ke a rātou kreme. He oi toko maha ngā iwi e tatari tonu ana ki waho. If you're going to dance with the bear, you must be prepared to stop dancing when the bear wants to stop. Ko I rāpea te whakaronui, kia tere rā ngā iwi ki te whakatau I a rātou kreme, e piki ake ai rātou ki runga I te waka umanga. He ta gardener, te karere.